Zokut pui manga Manipur Chief Minister Puzoram Thangan Manipur Chief Minister Puen Biren Singh Komin helna tibaw tura malakdan turan soidun. MPCC General Secretary Putiti Zotan Sangan Central BJP ka Ishwai Sarkar chu namte naw te puala seat reservation nuaibaw tuma puin Rampuma Congress Party in natakin adawdal don ti asoy. Sibay ule to na chansin kim changzokin. Zokut pui manga Manipur Chief Minister Puzoram Thangan tukin khan Manipur Chief Minister Puen Biren Singh Komin helna tibaw turak malakdan turan soidun. Sarkar thu chwatar landanin puramahian helna tire tura sarkar lai pui ho tu ten ama anbe sei anga malaka tumdan Manipur Chief Minister hi ashila Manipur lo phalna ILP chungchanga zomi te chunga harsatna siamlo turin Manipur Chief Minister chungenane state pahni ta na thilpoi mote inkalpo na tra siam chungchang le helicopter le bus service lama malakdan tur de po Chief Minister pahni te hianan soidunane purama hian vo in chanu khan aizol athengle ane Mizoram Sarkar Tourism Department le Manipura Zokut pui committee bo sain churachan pura kon puya Zokut pui manane aman pui tu Chief Minister John Zofate in po na tingetura Zokut pui bot sayani chu thilchin chhia tlak tak ani thwasaya mun shanga zo na thlak omte chu an thlenchin atanga man son zel dan tur ngai to apoi moti soin remna le mo na atana malak chu ngai poi mo masak tula ti thwasaya Manipura zo nam shang zinga remna le nu naw na nget zok aom theinan theito pa malak pui ani tur thwasaya ne functional president tourism minister Purabat Romoi roite po in thu soin Zokut pui chu Zofate in sui khom na konga purna pethar tora Mizoram Sarkar le khovel mun shanga Zofate nen Trang hova bot sai mek ani thwasoi ku ta hian Manipur minister Pvt Hangkhan lian chu ku thleng tuani a Manipur zo na thlak nampeng shang te an fon khoma namzia rang chi shang entirani ba ka zaile namlam te entirani Zokut puya hian Manipur minister pahni Pulet Pau Haukip le Punem Chakip gen te po in thuan soyane Zokut puilom na hian Manipura zo nampeng shang ten ninu naw na entirnan bung an phun chu zo na thlak nam shang ten an chen na thewa tanga lean la khom mangin Chief Minister Puzoram Thangan na vurane Zokut pui hi kum engineering thla khan jampui tlang Tripura a an lo mang to a Bangladesh le Myanmar a mang turin rohman na siam le mekani MPCC General Secretary Putiti Zotan Sangan Central BJP ka Ishwai Sarkar chu namte naw te puala seat reservation nuaibaw tuma puin Rampuma Congress Party in natakin adawdal don ti asoi hemi chungchanga voina Aizol Press Club a thuthar thedar tu te akom na asoin Putiti Zotan Sanga chuan BJP ka Ishwai Sarkarin ramchunga zirna in le sarkar na thok lakna shanga scheduled tribe scheduled caste le other backward class tetana seat reservation siam thin chun nuaibaw tumin ma anlamek ni in asoya he thil hian Supreme Court yal thleng chovin namte naw tetana seat house sakna chu nuaibaw mai thei din huna ading mekani ate Putiti Zotan Sanga chuan mizo zinga IAS IPS IFS le Central Service dangle Doctor le Engineer zir thei zong deu tho chu tribal quota atanga lut anni ti asoya tribal quota ti to pani chuan mizo zinga zir thei anom mangdon lonia soyin ramchunga na thale na sangjok thok thei an tlaniam hle don ani ati a he hian ramlet namtan thil thalo a thlen don ti soyin ramchunga nam shang te intluk tlang taka anom thei ma chuan reservation a om chu thilti makmo ani thwasoi Putiti Zotan Sanga chuan BJP chu Hindulal ram din tumtu le hemiatana sa khodang betu namte naw zok te dibral vek tuma puin hemiatan then omrama Hindu te India an lu thei na turin CAA po manani to a sa khwalet nam kalphung thlak sak tumna uniform civil code po parliamenta phar antum le mek bokani ati a Mizorama kaushan ten fanei tam tura an mi te an fuilain fapatni chau nei policy kalpui antum le tabok ti soyin namtlem zok te tana seat reservation nuaibo antum na hian political reservation nuaibo thlenga malak antumani ti atipchianga an ngai thwasoi Putiti Zotan Sanga chuan namte naw zok te tana seat reservation omsa nuaibo tumna ommek Congress Party in than ti lawawangin naktuka adawdal na lantir antum ti asoya he thila hian Mizoram mipui kaushan te le NGO shang te po in thlop turin an nge nani
Power and Electricity Department Minister Puarla Zirlian and Department in Nimal Sum Cheng Vai Bel Chesom Panga Abat Sakchu Jingfel Twai Turin Department How to Te Ashil He Thu Hi Voina PNE Department in Kumsang Ni Som Pakwa Sang Ni Som Ni Chunga and Malang na clear let na Anneya Puzira Hiana Soilanga Sorkar Thu Chwa Chuan Sumbat Dan Kim Chang He Atar Lang Tel Lo Thung Puzira Hian PNE na Tho Dan Chu Phim Khurngai Tak Ti Swal Pal A Thi na Thlen Thei Ani Awangin Thok Tu Te Po in Po Tak Le Phim Hur Taka an na an tho atulti asoya thok tu in dailo na awanga harsat na om chu athei anga malaka tum thu soyin project na tho ahun taka zo tura chanla turin acha a adik lova ti thin te chu an mual pho mai tura ni ti soyin department dangnen sumin hlan chon ngai na aomin dik tak le rin tlak taka estimate fel taka siam apoi mo ti asoi meeting kai shwai tu engineering chief pulal du zwala sailo chuan tun lain aizol kopui chunga transformer overload wanga chia atam thosoya he hi engineer ten anti turan ti tok lo wanga thil thlenga ni le ni lo in en chian an mo thu soyin thok tu in dai lo wanga substation hon thei lo a om nual thu le maintenance material an tlak cham wangin har satna an tok ti asoyani he meeting a hian district sangsanga SDO chin chung lamte an telani Ramdanga Changa Dan Lawat Labung Le Achevela Pem Chin and Om Tilung Le Tralai Po Le Labung Khotlang Hua Po Shangchangin and Soya Aveng Turin Silai King Sipai Armed Battalion Labunga Da Anput Labunga Khotlang Hua Po Shangchang Le Lung Le Tralai Pol Chuan Avoin Khan Thu Chwa Introm Siamin Labung Chuan Mizoram Tan Kong Shangchanga Hlutna Neima Se Ngai Tha Lo Le Ni and Soya He Hian Nakin Zela Ramlet Namtan Ngong Poizok Ala Nei Theidon Ni and Soy Thu Chwa Siam Tu Po Shangchang Te Chuan Te zinga nam mangai na rilru pu phalo te wangin chakma ten an mani pwal UT an yat ngam nia soyin tom thlak an ti thon soya tun aya na zoka UT nora malak na an thar tho ma a Changhar turin Mizoram Sarkar an ngen ti an soi po sang te hian tlabung damdoi ina ramdang mi ten India khwale tui ni du wangin nawan nei thin ni nan soya Hemi di top tur hian omzaneya malatura sarkar thunei tu te an phut baka kongshang shanga apoi mona thlirin tlabung chu district headquarters a hlankai an phut ti an soibok Azo District Football Association ADFA buat sei NECS Cup 2019 na buaina chuak kai noya Republic Veng in ADFA malangtan natakin an soisel Republic Veng Local Council Football Team hi runners up an ni baka Fair Play Award and donga in Kelzo ton nu Loman Semdon Laya buaina chuak wangin Republic Veng Local Council Football Team chu kum thum chung ADFA tournament siama tel theilo turle chek sang thum choi turin ADFA chuan ashemani Republic Veng Local Council hian tum thum le kha angai dam dil na atlen nuwa suspend chung he kum nia ADFA chuan atitoya he hi Republic Veng Joint Action Committee chuan na anti thon soya ADFA in anveng Ashem chung chuan ADFA buat sei tournament a Republic Veng Field man anram ti lo thute ADFA mi le sa Republic Veng chunga chen te chu ADFA member ni zui zel nge andua Republic Veng a chen zui zel ti thlang tura an phut thute an soya shemna muchunga Fair Play Award dong ni chu za thla kan ti thu po soyin an lo man don chu ADFA ha peklet an rel boka ADFA shwai tu ni mek te term chunga an tournament buat sei a tel ri lo an rel bok Entrepreneurship Development Center EDC Mizoram Le Government Longtai College Tangkopin Thalai Tan Azon Nabul Antran Dan Turkong in Ko Mu na Hun an buat sai District Innovative Challenge on Business Solution to Sustainable Development Goals Diavwa Zirho na hi Government Longtai College Principal Putti Thangchwa Man Akai Shwaya Entrepreneurship Development Scheme EDS Project Coordinator Pularin Nunga Chuan Aram Mason Nalam Veitura Thalai Te Rilru Athazonga Shwaile Nikut koi ngaya ding chuak tura thalai te fui chu Innovative Challenge in atumani atia Planning and Program Implementation Department and Research Officer Pulaldin Thararal te chuan thalai te chu rilru chak tak andu ti hlotling tura theina sang tak nei an ni awangin in elna nei chung reilo te a po khotlang har satna sutkya na turle rammason na tur ni si sumdon na Mathar lak na tur ngai to na tha an nei thei arin thwasoi Innovative Challenge a hian zirlai te chu lom sang sanga in trainin thupui thlanbik mangin an in elani
Lunglei DCSO Noya retailers ani somthum paruk ten bu fai semnana an mantur call thar e-post device mandan inzirtirna nei chau me kane DCSO Pikerlin LB kyangte chuan sarkar lai pui ram manna anga rampu makal pui mek retailer te mantur digital book na le e-post machine chu langtlang sarkar le mi pui rin ngam sarkar nei na tur le ham that na dong tur dik tak ten andon nge na tur ram manna tharani thwasoya Lunglei district ta chuan center som panga zinga center som pakhatin February kwata anlo sem man to awangin arwal tlangin March thla atanga man tran tu mani thwasoi e-post electronic point of sale call hi biometric call ani a retailer ten bu fai an semdonin ration card member tu po Aadhaar card ne na zom te chuan an kunzung pui thlala in retailer ne na ration an la theidona he call hi online a man turani rwalin internet omlo na apo offline mode in a man thei thowa internet omna hmuna data upload le mai turani Mizo thalai te zinga All India Service le Central Service a inziak tling an tam theina tura Mizoram sarkarin MYC kaltlangam ha alak dan tur Deputy Chief Minister Puton Luya Hovin vo in khan ngai to ani a malak dan turan chop chuak ngal soihona a hian MYC Chairman Dr. Vanal Chanpuya Chief Secretary Pulanun Moya Chuango Finance Commissioner Puvanal Chuanga Planning Secretary Dr. Sil Ramsang Baka MYC member tele mithiam dangte antela All India Service le Central Service lama tuile inzia tlintum te tana le khabutra chher tur chop chwa dan turte thalai te zinga mithiam bik te pwala test bwa chaile chuta tanga thlan chwa te chu coaching center tha a lut tura sponsor dan turte anrela hei baka hian preliminary examination na inziak tlingte chu main examination in bwa chai tura sumle paya tanpui chun zomzel ni se ti te anrela ni Sarkar flagship program SEDP Nwaya Veterinary Fishery le Agriculture Board chu an chairman Veti Minister Dr. Kebe Chwahovin vo in khan apisa a an thukom meeting a hian board malak to dante an clear leta baseline survey nei dan turte le SEDP sum sanction to manga malak dan turte an soi ho baka Veti department bi ka district tina baseline survey neya hemizul zuya malak an relani meeting kai shwai to Veti Minister Dr. Kebe Chwa chuan Asian Veti department in SEDP manga ma alak na turin sarkar kumkal me katan cheng noi sangkhat azariat somkwa panga point pani pariat arwah manti asoya district tina borsapte kai shwain selection board din ani thusoyin selection board hian ton thlatchunga beneficiary list an payfelman abe seiti asoya March la tagin SEDP manga natho tran thei be se ani ati meeting a hian he board vice chairman Pulal Manpuya MLA baka board member te antelani Sarkar lai puya donor secretary Dr. Inderjit Singh an Falcona Zoram Medical College vo in khanatlo Dr. Inderjit Singh hian Niti Aayog in Sustainable Development Goals Index asiam kong shanga te in Mizoram chu mason ngai takani thwasoya abikin trisel na lam health sector atran lak na sat an ngai thwasoya heti lai hian eitur nei zo lo te na a ero rampuma Mizoram chu pahnina ani phaka mirthei zwal claim lama pangana ani phak thungani ati a Zoram Medical College ti changtuna turin athei angkonga pianga tranpui ain huam thwasoi bok Zoram Medical College a hian MBBS zirlai mi za somko pariatan oma batch ni na ankal mekane inkhom his MC director Professor Elfi Mate in Akai Shwaya registrar Dr. Jane Aralte in ZMC Chungchang a report ani Forensic Medicine lamazo fate zinga mithiam claim te zinga mi Professor Elfi Mate to na Zoram Medical Director ni bokin enge morin hel thila thina alo thlen changin mithi te thi chan dik tak turin postmortem nei warzel apoimoti asoya Forensic Medicine chungchanga Zonet palai na komna Professor Elfi Mate chuan mithi te chu tong thei to loma se Forensic Medicine chuan atong tir theya korda po an ayo a thusoi tu ani awangin postmortem chu ngai poimo athati asoi Zonet na komna hi zanindariata Zonet zalbu kati chwa ani ang Sir Louis Bial to MLA Rubber and Allied Crops Development Board Vice Chairman Pularin Sangaralte in Aramdanga Changa Kuvaron Lod at Amavangin Mizoram Kuvatin to ten harsat na anto chin sukyang turin Sarkarin maalati asoy Voinabil Kotlira Kuvatin to Intel Compol Cooperative Society Special General Meeting Voilina ne Aman Puina Purin Sangayan Bil Kotlir Kwain Kuvak Manga Ayan Zonatsu Mumal Zokle Manmanzok Ashal Ani Tainan Sarkarnen Todun Angaya
kuwa skop na an man mek po ti changtlun angaya ni ati mundanga tanga kuwa lak lu te awangin Mizoram chik tu ten harsatna an tok te purin sanga hian soya kuwa lo lu te chu khwa khira mumal taka Mizoram thar chwa te enkol zuyani theinan sarkarin raman na thazok akal pui mekani ati biko thlir khwa a chung ko zariat velin kuwa hi an chinga kum sang ni som pariat sang ni som pok chung khan kuwa an thalna atangin cheng noi zali somni panga vel sum an lalu tani Mizoram Home Science Association in Vain Khan General Conference and Panga Home Science Zirna iti mason dan turan soiho Government Zirtiri Residential Science College ne Conference Higher and Technical Education Department Deputy Secretary Pui Shelding Lianan Aman Puya BSc le MSc Home Science Lozir Chwak to te baka Higher Secondary School Zir Laite Antela Home Science subject to chungkwa khotlang le ram mason na thlen tu poimo ani dante anzir howane Government Zirtiri Residential Science College hian kumsang kaswa somria tatangin Home Science subject zirtranane Jangma Autonomous District Council CADC Huam Chunga Village Council in Tlanale Lai Autonomous District Council LADC Noaya Council Venga VCC Khat No Khatura by election nei tura returning officer tur mi za som paruk te chu vo in khanong tlai DC conference hall a training nei puyan ne state election commission chuan CADC Huam Chunga VC in Tlanwa chei turin ma ala chomeka returning officer training a hian district election officer longtlai bor sap Pishashan ka ala chuan tluang taka in thlan ani theinan theitop chwaturin returning officer te acha ane Jangwa Autonomous District Council Huam Chunga hian Village Council somriat pariat omin meicheta na seat hausak somriat pariat nen VC member thlantur zanga somparukan oma election department lamin an chinchha danin CADC a hian inding lai singkhat sanga za somsari palli a omane Mizoram Government Drivers Association in Kompui voisomni pariatna aizola buatsai manpuyin Deputy Chief Minister Puton Luyan lirthei khaltu te chu mission nunna an kuta a omawangin an film khurhle angai ti asoi Putona hian sarkar driver te chu an film khurawangin mimal lirthei cheswal ain sarkar lirthei cheswal atlem zok ti asoi hein khoma hian an pol member thi te an suna chonhulama rawan relba ka kumsak ni somni pani chunga shwai tu turte an thlangani MGDA hi kumsang khanjakwa somruk pali September nili khan dinani Public Health Engineering Department Chief Engineer Pusi Lalung Neman Sangawa PHE Side Office le bungroda khom na mun vo in khan ahonga Sanga Water Supply Pump House lo in Call Chelai chu tun thani somni pakhat aral mange ya siam thaturin call siam to company te ashatir PHE Chief Engineer he Sangaw to VCP PF la sang zela le khotlang shwai tu dangten an lo dong songa Chief Engineer he Department Engineer Walten an troi o mane Mizoram Thalai Christian Paul MTKP Rorel in Khom voi somruk paruk na chu Mizoram Baptist Kauthan biak in serchi pa vo in khan ne yani Rorel in Khom hi MTKP President Reverend Vanlal Muan Kimana kai shwaya Rorel palai zali somthum pali te chuan Mizoram chung le pona Baptist Thalai Paul dangte ne na rongbol na le tho ho na kong zon ni se ti le kumsang ni somni chungin MTKP in Khom pui sang ni somni pahni dong tu chanpui nan unit tin voi khat fe chwane irot na chu an poma MTKP sang ni somni targeta chen noi som pathum an pombok Rorel palai te hian mizo tong hum halle ti masona ni theinana malakte pathianin mishing te asiam dan mi pale meichia ni na chungchang injirtir na bwa chei te po anrelane Pastor Bial Somrat panga a GKP unit zali somni pasari a omeka GKP member meichia singkhat sangriat somnga le mi pa singni sangriat zakwa somli pali anwain singli sangruk zakwa somkwa pali anomeka kumsak ni som pokachungin member boral mi pa za som pathum le meichia somthum anwain za somli pathum an omane vo in khana zola kolum library Celsius degree somni pahni ani a avo library degree riatane naktuk Ningani a chuan kolum library Celsius degree somni pahni vel avo library degree som pakhat vel ani rinane jingdar nga le minute som nga pathuma ni chhuakanga tlaidar nga le minute som palia atlale ang thotan ni thlengkhian Mizorama khwa thatura rinane